Ako mura ni punggawa na runtok tanya pamimping narimpa benya. Hei, andre mana sisa ni? Nasisamo man ite mutarong apa tuh na coba? Mage mo pa. Hei, member darajat di makundre. Mage makundre na coba tabi katalu tabi kapat kajuna di na melok panrengang ilaken na kumasalah saleh. Nasabak mega burane tanya pamimping punggawa ni majaparu. Contoh, ako burane punggawa pak na. Iya ko na coba-coba ke junna benena na dek gaga pajena punggawa ya tanya pamimpin tapa na coba-coba dek gaga ke junna pajena ke junna benena tenoli benena mana berako berako dene mah gaba belum pajen lalu na tapo ke benena punggawa ya aku mah pajelat si ke junna benena noli berako deto kamu tapa lolongon rupa jedendre ini punggawa pak punggawa ya tapi kuburan pamimpin tak kuburan pamimpin macet jaga perasaan na benena kay ako na coba-coba kajun na benena degaga pajena nenungi maka dia benena bapak na bapak na kaju ya tuh kaju tengnya we nasan madakala dekat makna arep batena jaga perasaan na benena. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang sempat hadir atau KUA. Kita hormati bersama dan kita muliakan Bapak Imam Desa, Imam Dusun, Kepala Desa, Kepala Dusun sempat hadir. Kita hormati bersama Bapak Ketua Penitia yang baru-baru menyampaikan tadi. Kita hormati bersama, muliakan juga bersama seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi ballagar risalah wa adal amana wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini pada angkaki mak dapungang rilalenna masih jita iye ibu jangan tak cerita jolo iya apa mak cerita apa tujuan tadi rilonjo ke masih ekwe lo kijo kemana mau lu berarti utama ki ku masih jita cerita lo mitomi jo kemana cerita beta jo kemana mau lu itu fokus nih ku cara main alena kata wanita terendre tanne yatu bawang ifoliangin lisu itu tetetingi tanna podo angka matu iyewi yak cara mange tatiwi lesu silap patogi dua lap patogi wading tabake guna kwa totolinota nafas salama ki kulino rangiri akhirah insyaallah. Bapak dan Ibu yang karena pada angka itu tudang maka kwange pada meloki peringati wiria senge maulid itu hadirin sidang jamaah ya senge maulid sejarahna nabita mapamula ijajang letuk mati kome raja sempajang nabahas tawe ayana ya hadirin sidang jamaah. Untuk apa kita hadir di sini ibu dan bapak papujita lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita gare ibu paeng tasalai anyama ngeta tasalai abbalu keta tasalai cinrota ada talaman rasa-rasa lo ke kue ada pada takatai kuning monre bupahi mapitangi tandranna papujinna kunabita. Nah kalau ibandingkan bu siaga-siaga tuh pengorbanata ini kecil di teman lebih nengang ibu pain aga napau ya teman lebih nengang neita nabita ya makuda dinenang neita nabita lolo kama musuh aga na podangi bapak nah karo nabita lolo kama musuh si bawa kok
Aceh kok macek. Laba ya anak nenek asana lakena kanak nah enak kalau bapakmu si bana ditalolo ke mamu aceh kok. Aro macek. Ya ro anak ro dua euro nomor dua. Kalau bapakmu nasi bana ditasi bawa dari mulo macek jo ke mamu aceh kok. Letuku musuhin hadiri sidang jamaah mati manang iya tanduwe. Lakena mate anak na dua mate. Pure mamusu tawe engke jo ke matang-tengah. Ada ibu dangi goreng ku tawe ibu. Ada tala matang-tengah ku tuh. Lo toki mate. Nagang ke kaci-kaci na teh darewe. Pura mamusu teh. Lo toki mate. Iga musapa. Lakemu karo mo panggil akan dapat dangi. Anakmu ya rumah cek karo titi akan dapat dangi. Ya rumah lo kere lengang akan dapat dangi. Lo toko mate. Aga malah matang-tengah ku tuh. Aga naku ya makun reye. Mate nilakeku, mate anakku dua. Namu iya relato kak mate. Yang penting dia mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiri sidang jamaah. Batin apa pujian lo keridi Nabi tak sana. Nabi tak. Kedua, pure Nabi tak masuk joka-joka. Siruntu malaikat Jibrilu. Waktu na siruntu malaikat Jibrilu natanaiwi Jibrilu. Tega ko pole dendre. Makare Jibrilu pole ka esrona pola tala cele-cele kuranaka. Makare Jibrilu siap tingkah je ranaka makare esrona pola tala betu tingkah ranaka makare kuro on ronda ro betu tingkah bangsana na to agai kuro makare Jibrilu bangsana mana na to mapa gue madosa lupoy kamana ni kuro tingkah pitu makare Nabi ta jolo-jolo Jibrilu deto gagago makku kuro metana pamati Jibrilu aga na po majapun na Muhammad esrona pola tala megalande umakmu kuro lah maka dana Jibrilu mega umamu langsung Nabi tamupak ku tanah teri nalari lisu talumpan di talungas Nabi tak teri boro matana Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Utsman bin Affan joka geto-geto pintuna dena belok tipa ipodamma ni Fatimah anakna Fatimah loko minta bam aga na vego koro talumpan ini talungas dina kana su terima teru boro matana derita joka ni bahuta Fatimah gato-gato ya abah maaga ki abah aga tu kareba abah toko ni Nabi tak napa joka timpa pintu ewen maaga ki abah mana ka borolat dak matata nasa Jibrilu na bodaka makare megalada ummakmu kuranaka tingkat petuna iya naro nakari Nabi tak batina Nabi tak nawana-waiki maka da bawang megu ummakmu Muhammad kuranaka teri Nabi tak talumpan di talungas justru itu Nabi tak waktu Nabi pak melok mati aga na pau ummati umatku lo ni mati tinaran pemope Masya Allah ini bapak dan ibu pengorbanan na tu Nabi tak koidi na bahkan tanyet tu na ba Nabi tak mati mati sermundir pula tala iya na bupak melo irampehi aga apa iya tu pungala tala bupak nang megalak dek tu Nabi na pancaji siaga pulona Nabi na pancaji pungala tala bahkan mak datu nah engkau napilih pungala ta'ala 25 nabi dan rasul ya narona pertama ko ilalana aku orangnya setelah itu bapak dan ibu ya ro 25 nabi dan rasul napilih pungala ta'ala maka daki iya aslinna iya tapi ya ro 25 nabi dan rasul angka si napite pungala ta'ala pada lo nating napa napi ipungala ta'ala 5 niga ya ro menjadi ulul asmi 5 nabi menjadi ulul asmi iya nabi na pancaji pungata 5 ulul asmi makurang atas salana iya roh pertama Nabi Nuh yang kedua Nabi Ibrahim ketiga Nabi Musa keempat Nabi Isa 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang 5 2 bawan na peringati maulidnya itu hadiri sidang jamaah 2 baik peringati maulidnya ini yang kedua tidak ada memang kesalahannya tidak ada kesalahannya yang nama kerek kurang bentuk kakak yang kedua kenapa ini saja diperingati maulidnya yang kedua karena dia terjadi di dunia ini tidak ada samanya bentuk kakak pada anak ini kira Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa diperingati maulidnya Nabi Isa ibu dan bapak nah karena terjadi kulebok nalino dia kagak pada anak ibu dan bapak lo kata naiki pura nigar untuk anak-anak jadi ko lebok nalino yenye de gagambe na tegi monro ko rumah sakit
Kamana ngambek na itu? Demi kalau pawi. Itu hadir saja. Purani kamita. Tidak pernah. Makanya waktu nama tampuk benena panguluta imrang. Tina capu-capu babuan asana pona. Arok na capu-capu pona. Agan tulina baca inni nazartu lakama fi batni harara wa inni samaituha Maryam. Kau jadi matu anakku ye wa inni samaituha Maryam loka maseng Maryam. Nah yaro waktu bapak dan ibu yaro panguluta Maryam waktu na jaji itarik ko onrong ibadaiwe gangkana malopo panguluta Maryam deni risama kada niga purane wasigesa niga purane pura kawingin siana nang kana boting langsung matampu niga kira-kira hadiri sidang jemaah herang itawe na itampa ibadah je onrong masjid je mana ka mondro koro mana ka matampu niga na kira-kira tanya toga pu iman tanya toga apa nih masjid aro tapi deh Pungala ta'ala langsung suroi malekaen liseki paremanan na panguluta Maryam. Itu. Gangkana rote masiri panguluta Maryam nasalaya ro onronge nalalang lori sede onrong ya tubaidan ya naroko kampung bupa angka salo de gagawena marako angka tofu karoma marako toh de gagabuana. Tapi letu panguluta Maryam koro aku romondro dari jadian Nabi Isa alaihi salam aku sanna pungala ta'ala langsung tapang ke wene Yerusalem marako masolo. Yang kedua angka dendre pukaroma koro de gagabuana marako tapi aku sanna pungala ta'ala pueloi langsung ke matase buana yero karoma yero langsung tapi dia pernah denak angka suara nih kalinga panguluta Maryam makraya Maryam wahnan ala wahnin Maryam pura ko tu memana malamma tu pisikmu itu makundrai malamma papenat dina ko pura memana jadi de tu gaga muandre kate salo en kada tu wena kalau ko minung no iya tapi iro karomeme agai pudangi panguluta Maryam soro ko cede mo gesu-gesureng ilak mu kurufon na karomai pasigesta ni bawan iya rota dan nak debua karomai iya pamiseng na soro panguluta Maryam nak gesureng ilak na pasigesta ni bawan nak dan nak buana karomai nandre panguluta Maryam. Kira-kira ibu dan bapak timbul pertanyaan aga pas sabareng na isuro soro panguluta Maryam akoro mak gesureng ilak na kurufon na karomai ya lorengi makareso makaremage nasaba lino yondroi reso bata mengingi malomo na letay pamasina pula ta'ala ibu dan bapak kareso ba to aja nengka melo ande caeco pak kata tu tolong mandre dina melo makareso itu yang pertama. Yang kedua koloki malai palembay pangulutan neneta Adam waktuna masupole ke surga ya waktuna masupole ke surga iro neneta Adam bupa malupulak dak nih tapi lo ni mandre nah ipatu asana ipasadiangan ni baki iya waktu ni pasadiangan baki lo ni pangulutan neneta ada jepui lari ro baki ilalung aku neneta Adam letuk na koro turu manipuse na neneta Adam na pelipay ro baki na capu-capu Adam asana ko baki sila surah loma tu ko balik lepa kasi mo pan rasa-rasa tu nak lalu ko kita baki turu pusat ko mutaron lari pura man lelung mate baki aku sana wala talang ada ipudangin dene Adam makakwange mapamula iko ipaguro ko mandre turunga pusatmu andre nogare tanah masipa magi pura mu paturu ngapusat makareso andre ni masipa tu jadi bapak dan ibu aku turu ngapusat tama tu andre masipa tu iya aja na turu pusat na talo andre pak kato na sustas turu mato pusat ko turu pusat ko mato andre karga fiko cerana makade pura ma panay yano koro nagkagabana si karu koro wes sayo ko balu ituru pusat ko panasan na itu itu hadiri sidang jamaah ini jadi bapak dan ibu dunia adalah usaha aja lalu na usaha tadi kalau berusaha sana nasaba iro pun la ta'ala bukan makade korong harik iadaka pakedo ni bawal di mamu iro pun la ta'ala tanya tu awatangan na perlu apa tanya
tanya aga bawang kareso bawang salay bolamo yang penting mo salay bolamo lo kakumak kareso kutu pungala taala patentu dale aja nih di melo matro dale pungala taala matro kaki jadi mega tu tau korita hadiri sedang jama bati nama kareso hai magai dina sampajang napa wani nala soso nala wani tapi matemu tau nge tu dikasih asimi pada tirim yolo mimak dari kena ini padahal kata we dia makra aga bawa na jama hadisa magai mas sampajang anak na mas sampajak benena alena pemo mas sampajak to na balu ero aga halala manang gina pego pamasay olah ta'ala kita garebo pada ini kita masuk sedikit ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati maulidnya karena juga terjadi di dunia ini tidak ada samanya pura ni gamita bapak dan ibu anak-anak jaji yolona nabi tak si bawa mondrin na nabi tak aku tengana ajaran sifat na tolino tengana parindunge tengana pak botoe matuju laleng tidak pernah itu enggak pernah coba garemite apalagi kon anak si minggu ma bawa tolino kam titite ma pak bite bu pak itu nana itu ma pak bite ganda si minggu ganda di 2 minggu dia nana pak bite manca di pangamanu nih itu pengaruh tapi kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada waktu itu aku tengana botorenge ku tengana parindunge magina tak pengaruh coba lihat itu hadis saya anak-anak si minggu mai tite jo kemak domeng genda 2 minggu dia nak domeng boton itu pengaruh bu pak pengaruh aku nih mon roiritan maka waktu nabi tak ijadian tengana parindunge tengana botorenge dan bapak dan ibu waktu nabi tak tania sewa-sewa lain na botor tawe pada waktu itu ada pada na botor tawe waktu nabi tak ibu tomat tampu na botor tawe waktu itu aku mite to matampu si runtuh 2 bulan aga na po karo makundrewe matampu aga kira-kira isena eponero sewa ki ako makundre di ko pakan ako burane apa kana na yaro to matampu bu pak dena tajang ni manakna tapa langsung bawa na tikeng ni na papalo-palo seku na sasik babuana ni itay makare iya pa kana pak burane nakna haro yaro to ni jajan Nabi Muhammad subhanallah kenapa kira-kira Nabi Muhammad bisa mujur bapak dan ibu itu yang kedua Nabi Muhammad bapak dan ibu Nabi tak napi 20 pulang ditampu na mati ambek na iya kona na maka kuang ibu pak napi 20 pulang ditampu na mati ambek na maga kira-kira matu kehidupan na yan na maga kira-kira apa dia nagagambit na magkaresungan ko indok naman ibawan de agati mak dari iki bawang iya arok tapi deh ini ibu dan bapak iya. Jadi coba bupan, Ken. Tutup ni pintu Ken. Nabi tak bupanan, Nabi tak. Ya, jangan berarti karo, Bu. Napi 20 pulang itampu na namate ambek. Aga pas sabar kira-kira, Bu. Pak, namate magati ambek na Nabi Muhammad. Nasaba pungala ta'ala matroi ritujunna aja dengan Nabi Muhammad aku range makkare pungala ta'ala aku range alam yajidaka yatimang fa'awa natungka pungala ta'ala masrut jadiangi Nabi Muhammad rigo engkana biu-biu mate ambek namagati ku bicara ogi lampuna bu berarti makkare pungala ta'ala alam yajidaka yatimang fa'awa natungka pungala ta'ala masurumpuno magati ambek na Nabi Muhammad magai daripada ambek na matu piarai masalah piarai lebih miko mati magati ambok na Nabi Muhammad daripada ambek na piarai na masalah piarah ini hadir waktu na mati ambek na Nabi tak ni kana piarai li apa makundai si igaro pertama pangluta aminah indok na Nabi tak Ummu Aiman al-Habasiyah iya nama naik boleh ku ambek na tak Halimatus Sa'diyah Su'aibatul Aslamiyah makundre maneng magi de gaga burane piare Nabi tak sedangkan ngambek na di uno magati apalagi ambek na silo piare burane silo piare mate setelah itu angkaga makundre sogi piare Nabi Muhammad tidak ada makundre kasih maneng makundre pedi maneng timbul pertanyaan magi lo kira-kira nama to kasih mana piare Nabi Muhammad jawabannya bukan makreya tu si di anak-anak aku to melok pedecengi ampena melok pedecengi sifatna melok pedecengi akhlaknya dan niana karena warang parapah mana mega muah to mega warang parana masa busabu anaknya coba lihat bupak coba lihat sekarang itu mana boleh kuna bita
Yang kedua, tanyana karena asogira pa nama decing ni jewe. Mega tuan atau sogi, lo salah. Coba lihat. Yang ketiga, tanyana karena matandri pa pangkat na tawe na mujur anak na nama decing anak. Mega toke pangkat masa busa kutona. Coba lihat. Jadi ini bapak dan ibu, Nabi tak mondohi. Hikmah nih, nama kundre mana piareng sehingga dek gaga to sogi piare. To kasih mana? Iya, to kasih mana piare. Jadi ibu dan bapak, maka kuangnya timbul lagi pertanyaan. Aga kelebihan nama kundre na iarek kesempatan piare na Muhammad. Aga kira-kira. Ulangi ibu pana. Aga kira-kira kelebihan nama kundre na iwering kesempatan piare Nabi Muhammad. Tak? Tadi rumah apa? Ya bu itu mana sana iman nih? Tak? Macam mana su? Tapi ke? Coba lihat apa nak ke? Makri pula taala kau korangnya. Ar-rijalu kawamuna 'alan nisa. Na iya orwanele pemimpin loka kumakun raya. Itu orwanele ada dua, laki-laki itu ada dua. Pertama, angka burane punggawami, tanya pemimpin. Ada juga laki-laki betul-betul pemimpin. Betul-betul pemimpin. Coba lihat ini. Arok, yang Nabi tahe iwirek kesempatan piarai Nabi Muhammad. Magai angka sifat kepemimpinan napunai makunreye legaga ko orwanewe. Arok. Jadi maka kuang ibu insyaallah menrela derajat teh di makunreye. Ayo. Jadi tadang polka ini bapak-bapak yang ada di sini tahu tadang polka. Desa maka dedega agak kelebihan tak deh. Memang coba lihat sekarang bu. Pak, angka di pak kepemimpinan ya loren na palemba nabi tak kumakunreye sehingga makunreye ya rek kesempatan piare. Contoh, maka deh Andre Guru tak ke Haji Mu'i Yusuf almarhum kali si jendreng. Kong kaburane lo kamapasa salah salangi. Magai lopa icatakeun. Aliko pakon bapak aliko pakon. Arah? Yang kedua, makundaya asana burane lo ijo kalakena asana lo ijo kalena pasae igorei ku benena. Bapana 3 kilo lo kade lo kajo ke pasae kade lingka balik ke si fololo na kamana kata untuk di semua tu talumpulan ni pokona yo aro dena kade ye yo. Tu pasae matarubawa mandre coto nagdek. Aro matarubawa mandre coto na lisu. Ibodai ku benena makade bapana kamu follow tadi kesawan lupai. Itu burane itu. Tapi coba gare makun re. Asana burane jolo. Kon ka burane isuro mal di bale itai. Tak? Letu mande coto, burane mande coto jokai mal di bale. Siagal linda bale tayan dia kade 50 aku rasang kantong-kantong ika. Aro, tapang kadaman kantong-kantong ika. Dena parese makresi di balik bale. Tapan lisu makade benena ti tinggi balik bawa nasa kaki, nasa sidi bawa kena sidi bawa. Ikon naman kada may malupo. Ini malupo ni. Posuli itu tali ang balik. Kade malupo meto. Bapak mana? Arah. Mak kade benena bapak na. Kang ulun na mi balik biasa inasu. Mondri itu tang anak. Bapak na loi inasu maneng. De nagay batik, de gay pasar. Sidi bawa. Ni loi ulun na ba inasu makalaleng ini tacit di bawah ulu balik koringe. Arah. Coba kade kuburane. Tapi makundaya kade musur mapasah. Kalau mana natulili jolo pasai matulili aku deh memang bupa nak gua balik kak iya balik kak kenapa gua kok di 50.000 na tiping na usaha kak peli susah pusibmu malih aku tanah dolo siagal di na balita dia nyede kade 20.000 sih dia so nah ini siagal di na balita ini sih dia na 20.000 sih so Nidi, saya kali ini boleh tak 20 sen ang kanan naruto ko sudu naro pasae. Saya kali ini boleh tak ini deh. Nasang 10 sen sah alika apa? Aro, jadi nasi 10. Ya ro 10 din rin ang nila suna marica lambace cempa pejeh. Ro, makunda itu napelisu. Pak, tabalati kami ko din apa kwa? Napelisu itu makunda kalau lesu nih naparakai ni bale na napatokpo ni orina na nasu na rame asasakan na itu makunda itu. Setelah itu manasu matu balena manasu kajuna na coba tak dekado tak dekatan tak dekapa itu makunda aro at
Ako murani punggawa na runtuk tanya pamimping narimpa bini. Hei, andre mana sisa nih? Nasi samu manite mutarungan ki apa tuh na coba? Magay mo pa. Hei, member darajati di makundre. Magay makundre na coba tabi katalu tabi kapat kajuna. Di na melok panrengang ilaken na kumasalah-salah. Nasabak mega burane tanya pamimping punggawa nih majaparu. Contoh, ako burani punggawa pak na. Iya ko na coba-coba kajuna benena na de gaga pajena punggawa ya. Tanya pamimping. Tapa na coba-coba de gaga kajuna pajena kajuna benena. Tenoli benena. Mana padako? Padako. De memang gaba belum pajelalo na. Natapokan benena punggawa ya. Ako mapajelat na si kajuna benena. Nolis padako. Deto kamu tapalolongon rupa jedendre. Ini punggawa pak. Punggawa ya. Tapi kuburan di pemimpin, tau kuburan di pemimpin macet jaga perasaan na benena. Aku na coba-coba kajun na benena, degaga pajena, nenungi. Maka dia benena, bapak na, bapak na, kaju ya tuh kaju, tengnya gue nasan madakala dekat makna. Arok, batena jaga perasaan na benena. Pemimpin ya, pemimpin. Ya tuh sih kok mapajilat dah pak itu makun mereka sih ya. Katongan tu makundre na lupa ini kasi Roma kareka juna pura ni dendre na tapangi paje na taresi pura mega makundre apa kalau kasi na lupa na sabah memang manusia itu tidak lupa dari kesalahan si sana na coba ke juna benena wah po paje ay mak boko mamon dia na bitangi benena na panoli benena mana umi Apa, ya koko wajo sengka mapakuro tapi mangoli makna kami to iramane ro iya pada mato tanah nama bomba sih arah makna aro ada na pudanya benena umi kade iya kenapa ki papi kenapa ki ayah iya kenapa ki adi umi pura ki kadendre mapalawai Akare, pura ka bapak na, pada pera ka kare mami, pada pera, magi je bapak na magi, kare de, lo katambe gue na yan de, lo katambe, akare magi je bapak na, kare lo to mah tambe, bapak kura wite de, alena meter musta tabe, aro, na bakur benena, pura manena tambe, uai, napa, makutana benena. Bapak na magami mangidin rita tambay uwe nasang mapajilada iga bapak na kare deto umi cuma mapay ini agar jadi dia na tersinggung benena dia tersinggung ini pemimpin pak jalalo kesina pak jalalo tafakur makundri wae pak katungatu tuji burane majap perlu dewa nalapak benena kana tandang masyaallah jangan mindre bolak apa ko betul dengaga nasaba coba gare mite koloki palemba nabita ibu pak nabita ita gare batina nabita ijaga perasaan aku pangluta halijah nah koloki pikir ibu pak toh pangluta halijah janda ikan woi deto pa naman kasita pa na wanita sa paling sederhana pangluta Aisyah anu pangluta halijah napa baca to pina nabita 15 tahun magi na singalada pangluta halijah agar nakatungan tuburan nila pak jadi bu pokoknya wewaki maka kue iya pak tita gare makundre napi tu maka data we manangka makundre makurupunan nak maka di manangka tita gare mana naik pada pali-pali di pabrik sikan taruh maka kahe aja lalu tak kada mapaku tu pak iya maka magi tita gare makundre nasang itu mana alena masasapa alena manasu alena mapel alena masering mata babale matunubale mak bisa panne pura si matu na talakaki pura yandri padap na padap punga si pepo na pa alena biseng wah maga ta sedih Roma kundre ku di lo pego ero aro justru ya we ama kundre makal si bunga ku manca di pacarama de nang kuruntu makundre manana magi pale pak takona aja na si batakona jari na lamen hari mana men remanda puku iya na mega makundre aro coba gare mite aro tong itu lari mana main remanda pokoknya ada jadi jalalu pakai cece itu makundre ya komandan naik pak makundre amat koki pak kata tuh burane nih tadi bene nama amanari matulili oh mak darombe tuh sih lina beku jalan kata si runtuh agar robo pak tita gari andra sarasana makundre coba lihat itu adik saja
Jadi ini ibu dan bapak, aku makundre anu metoe, Pak, loki gamite. Ko makundre kesing. Iya. Toh, aku ibu ke, pokoknya kelebihannya makundre ya. Iya. Ayah, dampak ibu Pak di kegangguan Indosiar Cinampek. Ayah, Pak, loki kami tema kundraye. Kopure mana sumanaso gagana, tahun na tongko tu lobo. Napa pura na pakasi tes na coba-coba na tongko ni lobo. Ang kana na melo mandre, aja mandre jona. Aja mo jaru-jaru taruh bapak na, Arok napa lain. Tapi ini kira ibu rane. Di mana manasi gosok nih, kapan nasi sangat taruh mana? Itu ukuran itu. Kedua, kau makundre kesing, makundre lebih macam piara lakai, kau mandre lakena dena salain. Iya, tuh aku tuh. Kania makere papu jilat dah aku lakena tanya. Papa kalat biri sesuai atau mandi bidengnya. Napa kau mandre ki? Najab itu tamnita ki makare magi tega marepa najapu bapak na ko baki ya najok kamapa sama tuh itu nalingan nih itu makundre itu aro ko makundre kesing ko tudang asa na mandre lakena tuda ko tu dena salain bu ko mandre laketa tuda moki negi makundre bu ta tegali dalam negi makundre mandre lakena napa na balena ka bawa napa na salain makundre mapande coki itu pande coki apa meong? Iya meong. Pada mataku sope pak ko sengkan dua coki si meong. Aku sope makanya meong. Tak? Boleh pada ini. Jadi gini gimana kun rena balena kebalaken na apa salai mapun remapan meong. Apa meong ini tuh balena kenapa salai? Terus tapi dia agak kue, ya agak. Iya, ya agak. Agak kue. Pak? Dia agak. Dia mau tepat. Kani babae nasa biasa gor sa lelinya le mo baba na araw lah kuna le tong ngale na maga ini hadiri sidang jamaah. Jadi bapak dan ibu inilah kelebihannya al-lebihnya na panguluta asana na panguluta Nabi Muhammad asana Nabi Muhammad SAW si bapak panguluta Halijah itu apalagi bapak contoh sehingga sifat kepemimpinan yang lor na balemba Nabi kumakundre na makundre mana piareng arato jadi yang pertama dendre iaro kelebihan nama kunreye aku pure manaso gagana napa de nasalewi komanda lakena itu yang pertama. Yang kedua sifat kepemimpinan ya lor na balemba makunreye asana nabita aku makundre sehingga makundre perke pak bu ke ita gare kong kamakundre na kokong ya nama pakwe tak na pakwe aku matindroi tak de pokoknya de apa aja pakwe aku matindroi akong kanamo making ya kwewe sekuna natampa dah de magay na de natampai aga na pau taro na man rasa ni kinamo yang penting dito na pasading anakku yewe iya na ya lora na balemba na bitae sehingga makundre piareng taro no man rasa yang penting ang kamataw mo bedecengi tapi ini maka kue taro no mate kutumo kaya ini lagi coba garis mita Nabi Pak sifat kepemimpinan Nabi Masya Allah luar biasa. Coba lihat itu yang selanjutnya sifat kepemimpinan yang luar nabaleng Nabi sehingga makundre kareng tapi silengang tuh silengang makundre si baba buranewe silengang batina mangonran anak silengang kita kira koka makundre matindro ni anak puran itu biasa kasih napandre napa matindro anak toh pura matindro ni anak baik natojan itu komat natojan na pamatindro ni anak nolin itu laki na mana marulado jadi arta iya ko matindro anak ko natojan ni nolin itu laki na aga na pau bapak na karo anak ta matindro na ako to jange dito simon rangi doka no sesakang temena ko yok bolay koroge sayawa yari ka komon ri bolay arok maka dan itu laki na ya nana iya pamonran watunna na tuli mang sana kurusat dena rotudang kedo ya rona nae nato jangan kedo nasompo nih iya aga na po mapagaro tapi pada nasompo pada kedo bahkan mak dengi terik iya nasabatannya dia mana aga na po
Jangan mo terina na yan na je sompo ki yan na to jaki yan na ko sedeta pada na sompo pada teri pada na gotan jangan mo teri maka kaya na mana pa ini ke puana para anak nama to itu burane itu Pak coba kalian diminta tapi emak na neng kali na teri na salai sesak na koro na lari menrek male anak na kokongi na bakwewe pada teri anak na pada na kilo ngangi aga elona iyo kola baco ibace tuwo ko na manampi sunga mo malungi dongi musikira kak bari tama dece pada teri pada na kilo ngangi pada teri pada na kilo ngangi pare lo doanna indota ko na kilo ngangi aga asana elona indota pare lo doang iyo kola baco ibace tuwo ko na malampi sunga mo malampi umurmu malungi dongi betul na mita dece biteka dece kana batin na tindo ta yero bawang ilona dua lapet tuwo ko na malampi sungat mo malungi-lungi musikir ka barita madeceng aro na yero ko ambe na dendre monrangi aro pede terri pede na gutang pede terri pede na bampay aro batin na tubo Pak jadi ya tu idi bo ya tu idi makundre ya toh ya tu idi makundre memang iya nasabah yang paling berperang pada anaknya adalah ibu ya napi itu si salah angka tu aku agak senang aku elok kasih dana agak elonero aku elona maka itu elona ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah roh kau mengandung, melahirkan, menyusui, kau merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu agar 3 dibanding ayah. Uberaki ibu panam, titamiko ke kampung ikwe. Pak, mana boleh berbita ya? Ibu, Pak, akongka anak-anak becu mau pinamate ambek na indok nama piarai. Macam mama piara anak-anak yaitu indok na tuh insya Allah matu jelala itu anak matu jelala boleh kak macarama bupakku jendrana bone toh angka makundre koromondri marica jilbak na taruh mata teri napasikan na yewe ubicara kong kanana becu mau pinamate ambek na indok na piara macam mama piara anak isalah mujur itu anak marice tapi coba gare balik Pak coba gare balik kong kanana bet cuma pada mati indok na ambek na piarai coba bitai coba maga iya mana boleh kena bita Pak mana boleh kena bita bet cuma pina mati ambek har justru itu Bapak dan Ibu na podaki na bita ide orwanewe aku tomelo mak bene aga na pau maka na bita takhayyaru linutfikum fa innal air kadasasung iko menang orwanewe kalau ko mak bene pilih tangai itai aku tanangi makundre kemelo muatare uwesi tetimu na karena mage fa innal air kadasasung na iya welarenge mapak bati coba gara minta Bapak ya ko angka anak-anak asana kong kaburane malebih-lebih makanya agama mana pasiala gara makundre malebih-lebih maka singa agama maga matu anakna insyaallah maga nak tapi coba garek balik kong kaburane panga-panga pasiala garek makun rebat beleng maga nak nama tu dia dulu letak pamari cengit sama magi pa inna irka dasasung iwela rengi pak bati ko ambek na panga indok na pak beleng anak nama tu pak beletoh nindres ya sumimbe anak anu ko anak nayano di petakan rika aja nah ambek na mau pak beleng haro indok na mau pak beleng jadi ini ibu dan bapak kalau kita telusuri kehidupan Nabi ta boken mapa mula ambek Nabi ta dan akan tamai pun anu haram indok Nabi ta dan akan tamai pun anu haram anakna mancaji Nabi jadi ibu dan bapak iya nata boleh alisui aja lalu tak coba-coba ibu pak na pandrengengi anak tak beneta narekodet na halala puliak beli tapi mah kaji maka kuang ibu pak dik subhanallah yang pati tuoki ilaha ya roh udah ibu pana aja lalu tak coba-coba pandrengengi wija-wijata narekoden na halala si babeneta apa itu makun repa kong kan andrengkan lepat corona menjadi persiapan ilsus ibu solusa punya anak dia menyusui anaknya kalau benda haram tadi dimakan pasti pindah kepada anaknya tapi kalau halal pasti juga pindah kepada anak itu bapak dan ibu terakhir ya kelebihan wanita bapak dan ibu maka nabi ta al jannatu tahta aqdami ummahati na iya surga aku ya wana pala pakajena indok emunro tanda surga aga kutu artinya itu Pak di bawah asuhan wanita coba gare batena tu kumakundre melo doang ngi anakna tau makundre indok melo doang anakna insyaallah
Insyaallah mujur itu. Karena magai. Ini bapak dan ibu. Napi tu nabi tabu pak na indok pasusun na bawa tama kubolana pangaluta umu eman al habasiyah tama kuil na bolana taton nabi tak tuda-tuda ni nabi tak taton nabi tak na penaludu saruben na palebai na panasurat tudan pangaluta sana umu eman al habasiyah indok pasusun na bawa tanya indok ada jedengan ar batina hormati yang dinamakan orang tua bapak dan ibu. Nah insyaallah aku indok melodoangan ni anakna langsung hadir sejama. Kayak bukti tidak nyata bukan. Kalau kampung na keluarga ewe sampai sana, bayangkan itu bapak, iya panitia masjid itu, angka agagan na masjid elo nalingangi tapi 100 juta hargana, na dua arisan na, ya ro arisannya tak 50 juta sidi, jadi 100 juta na dua. Sebelum igot can arisannya, sebab perlu ladai, jok ke jolok podangi indok na, aga na podangi indok maka kuange loka loi igot can arisange na iya sadi melo pakana na saba angka agagan na masiji elo lingangi mak datu juta na 100 juta matu kanna ku pakana mana ka elo do angka andok na mak elo do angka na jadi jokan na insyaallah iya pamelo do ko hadirin sidang jemaah arisan pertama di igot cangi alena pakana arisan kedua igot casi alena si pakana setelah na terima ro arisan kedua na talabong makna ma alhamdulillah ma terima kasih banyak ma ya tong ngemak pakana aga na pemakna na depa nak manye upajam melodoang ko kamu pak manye mapaleka ko itu nareko to matwewe melodoang anakna insyaallah bapak dan ibu mat 7 lalang itu jadi ini ibu dan bapak pak tada pakana ya tu makun raya meman coba garemi arona to telu telu indok tak sisami ambe jadi ibu dan bapak loka makutana bu pak ada karena kelebihannya ini ibu alabirna makun raya indok adakah yang dinamakan hari bapak dadah hari apa hari ibu maka kuang ibu purani ga mandre ambo bepa dah pernah dah purani ga mandre ambo mi arah iya dah indomie itu purani ga mabalanca ku ambo mar indomar itu purani ga manonto ku ambo siar pak yang keempat kelima sekarang kita tinggal di mana ku ga ambo Indonesia apalagi bu tapi taburakan akaman ang keruntu kaman ang keruntu ukasi ke jempol makanya lo kamakutana ku di pak bu purani keruntu ke Kabupaten Bone sekolah tamang kanak-kanak angka guru na gurane kongka makundane itu purani keruntu bu nggak pernah magi makar yang diguru tak kongka burane guru na sekolah tamang kanak-kanak capu do cilina anak pasti tapi pura kamak bicara ku latang korobone dong ya aku tanang pasudi ku 100 sabu maka deka pak bu kayak di ku 100 sabu nigar runtuk matu ku kekukan runtuk waleki di 100 sabu maka ada aga pak ustaz maka deka pura nigar runtuk sekolah tamang kanak-kanak guru na angka guru na burane tapak kamana kuro sampi na mimbar tapak pendre jarina si bolan iya ustaz tapi utangnya na mega mijay makundrane ya makundrane balik ya itu bapak dan ibu jadi inilah kelebihan wanita sehingga wanita memelihara Rasulullah. Paling terakhir hadir sejamaah ibu dan bapak pemerintah si bawa idi masyarakat asidiki makai kunu kaliadeni walata kunu kal enen itu kunu kaliadeni walata kunu kal enen artinya ibu dan bapak ero kunu kaliadeni asidiki pada to asidina ke-25 itu tangan kita bupana ajak tasidi kedua pada tose kedua mata itu mata ewe ko maksana bapak di kanan tapi tidak itu ko kiri tapi ko bapak di kiri macalah ye itu tidak ko kanan itu persatuan dengan mata tapi coba gare asli ingat tak ko pada ke-25 insyaallah ko masyarakat dengan pemerintah bersatu insyaallah mata dek manang ada bupana kita gare asli dina 5 aku tojoka mak bengkung wediga mak bengkung ko sedi mijari tidak bisa loki malele sekolah ikada sekolah 2 pajari iya eloki manut pui kiri makatandingi iya kana matay napa napakoro losi matu yesoi makuto yesoi igarui 2 pajari batena itu persatuan itu tangan itu kanang itu aro tangan jadi bapak koro sedih na lo imatu ibalu iya rosi bola apa marakoni dagare kiri tu makatandingi napa kana makayawan na pendre ikwe salangkai napa nesa tama pasaen
Waktu na puray ibalo ko pasae, baru pasae, niga tarimay alina, 5 kanang. Tapi dia na cemburu kiri. Aga na po, aja mo cemburu kiri, nasabak bekerja sama Muki, tama numatu ilan na pasae, napato maliar logi ikoto si pasang ini. Jadi kau makaroji kanak kue, tumangoy ya tuh, alina malam malek. Itu. Bapak dan Ibu mari, ada pembacaan doa kapan? Bapak kawan? Ya? Ada lah. Langsung saja. Bapak dan Ibu, mari kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihat wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Wasrif anna bi hurmatikal Qur'an azim wa nabiyikal karim syarrud dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Efuang kamanye atamu fuange ko masjid Miftahul Khair pada madapungang warakat tamalere bokong ampikale mamuarit nasi tamer toma perintata nasi rujuk-rujuk atau masum pululoy na tarate na papanwe nyencing pulana palun rumai na tujulalan na anak mamulang pagke multama ri agamana ngala taala. Amin. Efuang tanna bodo bosi sempajang nalimput berjama na malikmana dosa na tawe ko kampunge. Efuang tanna bodo bosi sikolah nalimput pak disengeng na macamana tawe akpe kabupaten Monewe. Efuang tanna bodo bosi jodoh nalimput dui na buti manang sinin na darana te ko kampung siala kaluloy na ceto na janda si bawa dudaewe. Amin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila itu posada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.